Waqt l-Urbija Torbi, il-Papa Franġisku qal il-miliet huwa stedina biex niffukaw fuq Ġesu tarbija u naraw f'wiċċ it-tfal, speċjalment dawk li ma hemmx post għalihom. Quddiem folla kbira miġbura fi Pjazza San Pietru, il-Kap tal-Knisja Kattolika appella għal paċi f'Ġerusalemm. In questo giorno di festa invochiamo il Signore la pace per Gerusalemme e per tutta la Terra Santa. Preghiamo perché tra le parti prevalga la volontà di riprendere il dialogo e si possa finalmente giungere a una soluzione negoziata che consenta la pacifica coesistenza di due Stati all'interno di confini concordati tra loro e internazzjonalmente riconosciuti. Sostna li qed ngħixu fi żminijiet ta' gwerra kontinwa u hawnhekk semma diversi pajjiżi li għaddejjin minn perjodu ta' gwerer. Fost dawn semma s-Sirja, l-Iraq, il-Yemen u diversi pajjiżi Afrikani li fihom it-tfal qed isofru. Bit-tensjoni fil-kontinent Asjatiku kull ma jmur teskala, b'mod partikolari fuq il-Peniżola Koreana, il-Papa talab sabiex il-perikli li jeżistu ma jimmaterjalizzawx. Ma naqasx milli jsemmi lil dawk it-tfal immigranti li jaħarbu minn pajjiżhom minħabba s-sitwazzjoni li jsibu ruħhom fiha u jispiċċaw jipperikolaw ħajjithom bit-tama ta' futur aħjar. Vediamo Gesù nei molti bambini costretti a lasciare i propri paesi, a viaggiare da soli in condizioni disumane, facile preda dei trafficanti di esseri umani. Attraverso i loro occhi vediamo il dramma di tanti migranti forzati che mettono a rischio perfino la vita per affrontare viaggi estenuanti che talvolta finiscono in tragedia. Dan fil-waqt li talab għal dawk it-tfal il-ġenituri tagħhom ibatu biex joffrulhom futur sikuru paċifiku u għal dawk it-tfal misruqa li jispiċċaw jaħdmu ta' soldati minn merċenarji. Temm jgħid li għandna nimpenjaw ruħna li nagħmlu d-dinja iktar umana u iktar denja għat-tfal tal-lum u ta' għada.